Kami raja nabi kami. Nak piningan kami lu ditolong. Sanari kami sepuluh kami na sa rompongan. Gabi raja nabi. Jadi nak kupasata mi lu nak piningan tadi mo di simpan ni no huwag kami. Gabi raja nabi. Dari saunari mo pasata mi ate. Gabi tu. Ano baru na lagu? Gabi raja nabi. Ino pinabuhay na buwag kami. Di particular no. Di pasaw medro ni na baru na mi on. Gabi raja nabi. Siyang biyak masih rohani Tuhan selalu mo lang yon kahora sa pamilya di pinapari na baru na mi on. Matutu raja nabi. Oras pirna huwag kami. Kadang nagduduro naman dokon. Kasabihin mo na po pinahulbahan dokon ng mga pasalong. Di mato di mo sa luna lujung-lujung manangat ba pangamuan. Matutu. Ya unas ka rabu amang baru. Soalnya nak na buhay at patukahan. Mareno. Ay lang iba to nyo nagtulang mo pe bantong. Dotong-tong ng kaliyo pati nagbaybalik. Matutu. Kaya nagjotiyo maroon na sidiki may napa ko lang borak pangarahon na. Tuksongoni pero menguras na buong pasatan di partikero Tuhan. Ang atele bata manang ko hipas pasu. Matutu. Anong lo pinilokon na dua-dua. Masabakat din na hotang. Tusi ipe hamu mangalak ka sa tusi matotong na hotang na apa pangumungan. Matutu. Sagar magpori tulong masa dua. Gani nga na niulang muna di ba niya sino tapah na muna di hutan. Oras ba itong maumuna sa tiko to kayo na mga tukahon na magda di ba tagahuban. Siadari bona tulang siadari tulang sialaga dua sinaga dua saat bona nyari simar mata iya nasi kopi tulang baru hula-hula nawar harang di sinaga iya tatahisa asa buin no sama korauta hula-hula nawar harang iya pasahat hula-hula nawar harang di sinaga. Jadi waraja nami kasih dina pangaraputan tangau ko na betul tanak po nami hamu akatulan nami tujag
Wala tuh pematugunya alam raja nami. Upasahatan sosok panahon nami Tuhan. Las mawali raja soal mapanggilan. Mas kopi, wah pulang. Alanahan yung magawa ko mo. Iya bi. Bos ka sumod din ang gamit mo matulungan dito. Itu masih zare-zare tatap silat. Ilo ruhna. Asih saya dapat salawat doa lagi luar raja silaga. Jika mungkin kalau silaga. Oo niyo. Jadi semana. Ala Pak Zong do hal hodok tulang pasinaga ima bona tulang do bonania. Era tu mungkin dah halam merek-merek kalau. Kada pok kamu do nasi. Ayah kana ni raja do hita. Si ulona ada, ngapano? Pasal tahu sabar soal tu bonania hari si dari. Bona tulang si dari. Kamu kapun dari. Tulang. Kasih itu si dari. Simar mata mang si simar mata. Hala serena tu ulah belakang. Simar mata. Iya. Itu halahi pun nomor bed. Jadi kuare sa mga kasong pataturukan ni raja. Ya ubegi do na tua. Asasino ang masipilit di olak kolam ni huta. Kalias mahami raja namin na magkulit molo tumilo pinatapatuto. Asa doon namin mangusi sa patuhan ni tua. Titin na tinobang ko ng bolang mayatong bay ng gulo. O di so sa dia raja namin. Somba ni hunna mi Tuhan raja ni hunna namin salu. Asima tumrohan yang mata nomor tua de mata. Saya ditabay madihita salu na paspasun. Asa sahain na suru tinogo hubote atau homay tok dirong dan ibulan. Nunga saha biraja namin di pasahat tamu. Akada naulia nadengkan di barsa rumah tua ni dai nangot. Asima tumrohan yang mata nomor tua de mata. Saha maida itu panggabe tu kahorasan. Salah satu tomba diramoti Tuhan. Semua ni mahata naulia na pede na beta pasahat tamu. Tuhan raja ni hunna namin salu. Maudah. Arahan pa ito matakaning ng pasay. Edenggan na kau doktor. Jadi, alam nung arahan mo na marsopa ito hami. Katang na ito na doktor. Limuto na kayo ka magdala mo yan kemi. Rohan marsopa ito hami, humabuak kemi. Kasi marohan yung ito na magtuwa ni bata. Saya dipas-pas ito ang maha muna, gandang umur muna, dapat ka nilulog muna. Yupang na dinarahan muna, tuwag kaari naman yun. Matituwa sa namin. Katang na ito marohan namin. Ako na hatoro, kanya kata biro yan. Oras sami sa nunyo na naman, daro na pinatupa mo na yun, malibagad na magihamunan ng mga niyan. Terus coba aja. Gabi. Dokon na si Beteo jujur sa musa. Oh, Nung arahan ni dokon muna ro di domu. Saat itu jujur sa muna na magtuwa si Bang Nobel Sito. gabi. Ina tara nana do para karon. Oh, lah. Bubukan do so man ena na lugu. Sa sinaro na matali bata. Na lugu na dia moto haga dia lugu baru haga. Iya mah tetes iron itu. Oh na do. Pirman na pokok. Baru mo ta. Pirman ta din hamo to pamorona sa ruhna. Sa ijo mo dia mo akapa. Sangat bang. Katahanan na sanari ito silulang namin ulo sarwa. Mau lah tempat sa mulut. Iya ulo sarwa na sa satu namin ito ang ulo. Hindi na. Gabi. Sada mga ito ang napuro na niyon. Allah. Sada tuloro na. Oh perpungan na tera sa mulut. Gabi. Dua. Sada mga ito pa upana, sada ito pa upuluro. Tulu.
Saya mau turai namin. Opat. Saya mau turai namin patungo. 5 turun na yun. 5. Tarso 5. Sabi ba dyan namin mo, natin pala dyan mo. Jadi, mga tema, ya ako na pabunahan, alam na, ya asok ka muna, nawatahok ka mo. Pasang tulong sa ibag na. Itu nak kali. Sekarang lah kita. Pasang tulong sa ibag na kami. Tupang ulang namin, yung otak kawin namin, yung kapapo na. Kaya kauman ako patusin. Lanjut. Dua, ditolak menalakas, ditolak menanggung. Tolong ma pinapari na turunan doon. Nangiyo manang akaburungan. Tumas saya bujudu hamo na marburik. Kulaladang nasa huta-hita kerja na misidot na daw do hamo na. Iba arga di batak ni jala ido arga ni batak. Jala ido arga na masya hulungan natin mga karaja bulun. Alam ni raja na minagtarbang sa amin. Ada dulu mahal mersoba dulu mau itu bagai satu ketua doa pamula dilok nggak tua nak sudah puru nak susah kupadia nak sudah umum apa beda nami susah dialami raja dana mengarah di mana jahit asarohan udah namanya apa sebenarnya ada mas Mardiawan si Boron si Tomoran si Aturi iyo sampai kah kesempatan iyo nak putih aja pengaruhna. Otik sasadia na wadah patok kami di bagian satu konsentrasi apa nama gue masuk. Jadi, malah dia mau raja di Pamorona. Mana betul kami, dia kamu do saus masalahane, so nado ini nado dua, untuk daka mak jauh do akai ini. Roh kamu nado tujuh kami, dua kamu do mak do ano. Kamu Gabi. saya sih malah nama tadi mata. Saya langsung tak tahu kita bernama akabar saya mana. Imma tu raja nabi. Mana. Arasona na tujuh nama Jokol. Asal mahal mana dulu dia. Horas mahal ulah mana mana itu. Kayak semua dia harus nama dia. Jokol mahal. Orang yon, mereka mah akabar dok na obat tu sih. Asal ada bersih. Santai, sekarang kita tidak tuntut sepuluh.
Pero, ketika nangis mau tiba-tiba kairon namin. Sampai ang dihamon na pagkinabuhan mo. Pagkito malihan ngayon na. Mga dutu. Sa pirma na po, ito ho daw na kasi. Pirma to, di mo na sa luha na to, daw mo. Oh, lihat tu masak. Tata di kerja. Kita beri. At begitu, mga luto, bukan, atau bahan mo, ulos. Ito, rapo. Woi. Bilangan na. Betul lebar. Uras betul lebar. Tanya kita. Sama nama perdalan Gabe. saya ada batu helan nami. Gabe. Saya ada batu hangkin helan nami. 2. Saya ada batu botona. 3. Saya ada umpa nami. 4. Saya ada umpa senana. 5. Saya ada umpa sebolu. Oleh khusus masalah saya umpa hokku pangkuan. Semuanya perdalan nama baru. Pak, pada diamu. Saya tahu tahu tapi Gabe jajan horas. itu kan mau selalu. Para betul luru. Kalian baru mesin nami. Karena apa dia sol mana kan itu nami.
Pura barang na galitan na ganini. May pinoper ni na porok sa rumatuan. Bumali ang mga napatay mo ng barang mo. Paparpas na Sahari mata di pasu-pasu. Empat tunai asal batul. Besok kami nak tengok kami dia benar lugu tu. Dia sudah bil. Sebelum tu pasal itu nama tadi kamu parnya baru nama dia. Tapi macam soalnya boras firma bakti berbau pasarnya. Di mata di mana di mana pasar. Atas pas-pasu ni. Aku yang baru. Ambil kami pulas berpa. Mau lagi mana jadi mere Jangan pasal lah saya belum nama. Itu katanya udah tidak ada. Kalau sekali guru kami guru nama India sekarang guru kemudian ada kedua ada kepada Tuhan. Jadi semuanya itu jadi tali. Rohon apa supaya pujian itu supaya hatau. Oh ya. Maka kabayan kamu ada rukun nabi guru. Saya silap tahu bima dua silap padang. Saya benar tak hukum sini mau yang Kau kau ni hati mere jadi mere jebul. Kalau kesawani dalam baru masatan sonari perjul mana dokon dek kami hela nami dong guru nami yang non baru ale foto kami dong ngerti dong do hela nami on dok mari foto jadi mana dek kami tu sih pero nami mana muse upahot muse nana pero nami mah upahot muse tu pero nami mana muse ala dong do panggari ini kedua pero nami panggari saya oh panggari mana jalan do ala guru terbaik kami guru kami do amang guru nama hopar kalay namion anong do marhamarang do pero nami pagsanggonan ng lokusi do kuna baru nila nami so kani managuta ko sa kami amang guru Kurang nabigay. siya Itu polisi bolu 7 lo. Baru main masa, plus sorong nami tu. Saudari
Julia, Masolari, asal hot tira. Bawa sino man lang, bukan kedaulatan motor. Baru makan mengalon, asa bersiap-siap seluruh kalau karuas. Sila janaya kakoni, kabaya, kasoya se, sigota, dia kapiro parai, paroa, aye katega. Sisi, omai pesta patai, dalidaro, zaladiro, asodani, masih olia patai, paroa, aye katega. Sadia guna, arani marma, una sodali, Masoria, Maria Bato, Mario Pai, Sita Carolina, Masoria. Tahu, isi lalu pakai, saya lihat, isi marga, kamu saya, kita taruh pakai, isi lagi, ayo, kita mau pakai, Malaysia, baru hari. Tapi selamat pakai hidayah isi dariku tersalia bola anak di bawah kita saudari Masyuria saya baru saya warna cinta Carolina Masyuria. Soalnya kita tidak boleh mendatang ulos tuh yang nang kurang mata di mata nggak pas sudah gitu. Baganya yang rumah bergambar yang soko. Aku memang bawa kami terus. Siap. Siapa? 10. Oh 10. Oh nah kemana saja? Raja memang mama turbo. Tatangnya suara ni Raja. Dia lain mas ada. Oh Allah. Dia lagi marah-marah ni. Sarbe. Sarbe. Pero pada tutup di alai ke marah-marah ni. Sekarang itu nanti. Sarbe mana? Di boru tok sarbe. Allah. Bawa tu sana. Allah. Tok sarbe. Allah. Bawa pusat boru. Sarbe. Pak setulini. Sarbe kan? Tapi sarbe tulini. Sarbe tulono. Sarbe tulono punami. Lagi dia kan? 10. Ada di Marama. Di Marama lagi apa? Program Sara. Kalau Marangi, Sarbe. Tiga. Boru, Sarbe. No. Bapak Sara. Bapak Boru Sara. Baru. Ini perkumama. Baru tu. Kalau Marangi lo, Sara. Oh Sarbe. Oh di Loro Sarbe.
Setuju kan? Langsung na tulaw na na. Basta hulsongan. Oh, langsung na rin. Tijolo ko na.
Sasabihin na, may dapat ang kami sa panami manulong ketemu. Nasa hulaw na lang sa luna, sa Tuhan taman ng maguhit sa paso. Nah, doa kuat dia. Tidak undang ini tidak dibandingkan dengan Hudo penasa silas rohamu. Batu pahamu doh jadi. Sima dong gudang alasan silas rohamu ini mari batu pahamu. Itu menjadi. Jangan masuk pahamu itu jadi sambung dan sambung saja. Tu galup sudah ngasam keluar keluar. Kalau ini nomor kami hula-hulamu. Hula-hula na poso, pagdana si Polo Santuno, na madok Tuhan sa diat madari ako isang pangitang. Sa bago, doon na marahato, dulo. Oras! Sama pasanya tanya yang di permangan nokta kemarin ini kita tau hasangapur di homa noait kebaikan Hatani di bata natuktong kapar kukuihon ihita sa luhutna at umuhi di hamuha suruton kasangatan di bata natap surat di pesalmen mohak pulusada ayat 10 songabdo untuk kata-anak yang doau kodo menyuk au dihadung jokku jalan pacong jokku doau tujulo ni buhim dalam bahasa Indonesia demikian firman Tuhan. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ido hakan di bata nagadi haguroon di nama nguluti hita ulot kaligasan sa dari mara ng Tuhan. Abang sona di berjam. Totong lo puji-pujian hasang apat di sokoh-kohanani. Natuwang do basol di pulau sama dua hitung-hitungan keluarga purba langsung keluarga situ orang do sudah kasih sonsot nampe Tuhan roh si taono di bagasan hapoknya roha mulu nami di bagasan pakitnya Allah kami Tuhan mau mengajarkan di bagasan pakitnya kami anak aha pinamasa naik ototok kami menuju pasangan perempuan asalnya di Tuhan di bagasan sedarion di pulau nami dinanaing pakorhatonon nami masada ina siap tangatungan di bagas nami siap tangatungan di Huriam hodo Tuhan dapat tahu kami hodo Tuhan na mangayong hagugoon Tuhan sa duhutna asak uneng jada tiur ani jada nama masuk hita arianon rodi salilin amin shalom shalom kita saat mati Sabar coba kulit dulu dia tamu. Kamu tak kulit dulu lah. Sabar bah, sabar.
Tuh, ano main na tulang? Tuh, lanjut ke kamu main na. Atau main na lapas sa ato na ulo sa natin namin. Kami maparjolo. Itu lang. Bakit kamu jogoro kamu mah? Ano pa basantan? Naposo. Basta naposo ko ito. Oh, itu naposo ma. Iya teh. Binasahan mo ito naposo. Jauh ma Jadi naposo. dihangoy anak ko namin na poso ro ako to sir. Na poso. Wah, ngasiat na poso ilang dobe sa acara nasisahan inay. Alusi. Oh, mangan dobe na ba ma? Ba man hila ba? Mangan dobe na. Gugunan lang. Ano, nahila mo ba? Jadi tersomonom may. Digita purba. Tugas si Mamora, guru beri bebere naksumani do arsa di purba. Robay to sir. Pernah takok. Wala. Dulu hamil sa sebagai guru. Iya. Tusok may tusok kita baru kan itu tusok. Suhu bola mari sini teman di sol. Araw may hamusin di sana kamu sahod. Alago, cinta kuat. Jari sekolah man. Jadi raja di Perhubas dan Bama Jaberni Menalu Dero Ido Jaberni bere Putri kada oh Allah Abdidoli asing batohoyan asing purba deh iya oke arisan asing beda so di pasar ahono arisan di purba nando tinupunan sana dulu larong di kecamatan Badar Kaliba Rohami Pasai Haktor senarisan di Purba memang saya sitong mah termasuk mah dohot mason nampe siang boru kalau si kita tuh tadi siang hasil Purba teman-teman dengan masai alanya asih ulung rohana boy terapak merlas roha lima di nakabor hatot dengan tanam sor najwa hina horok kami siani di so kami nampenan subuh do pero sudi mungkin alanya kapesta berbagi mak kalau tuh semua dia pe dari nami mengurupi hamu panang apa satu tok kami sian atas nama uparan no putta nagabi tugas si mamora guru bere do ibebere si matoruhannya mata nomor tua de bata sehingga saat pematu hitak kena uli hok nabengkan terlumubi ma di hamu pinapari dari namun jadi kalau tuh sama dia pe bolo kami matpagi dua tuh hamu palagon hasil itu bolo pakurhat itu dua kami pangduan ikut sadaro hamu sama tayo mual unang mardua sama tayo tuak dusro hamu nalaho makatay tayo di pamurhannya inataw natin jala postuluhan namin di siho dari kami pinareta muna sa luhut postuluhan namin ikon linggan jala uli bigyo namin dung tasyon to linata nagsar na doon jadi mau itu pesongon nagoy tambah kami songon na mangurupi hamu atas nama para napunta to si mamora buru doho iba bere sa luhut asa luhut ng matosong nilo na tua titik na tinawa ko lang kolong ay tumbay lang guna o tik so sa dia na boy na pasat tama para ditikyo siyan kung para napunta tuwa si mamora buru doho iba
Asima to hanya mata na tua de bata. Saya di tambay madihita sa duhon na paso-paso. Masasaha sulu tinuguh buat ya toh matong buat ni paliki. Pasah tayo manot tumpak namion si atas nama. O parang itu kasih memora. Saham mahita tupang kabiran tupar horasan. Jala sa turma doon niki. Jadi ope mang parmusik. Ina ako pasahaton. Silas ni rohanami mahami tu kuna hasubuton. Pedang godang na batu si. Zona hidup lagi. Haleluya, haleluya, Tuhannya Yesus. Haleluya, haleluya, Tuhannya Yesus. Dia Serena tahu lori yo tahu mulu kota lara di mata akhir batu gaya yo kalau sepi tuani saya sama nasi sana asal tak terlalu tuani semua ni mana kit saya jadi atau kau lihat di rumah kami kau lihat di batu rumah kami uang mana ulama dokter atas nama Alisa dokter ala ada roham Kalau pembuat itu sesuatu, untuk naik nama tu jalan naik nama. Semua jelas tiari, kalau kamu lalu semua jelas kamu. Mulai baru jadi nama, tempat lalu jahat kamu. Yo, dok manoi hari, tapi dulu kok. Kalau semua dia udah pengen nami, pengalah nami. Tempat dia kamu, apa bapa nami, omak nami, pantai nami. Itu mulai ada dalam tujuan ini. Angkiat mana? Barat tamu sektor 15 na namion. Pas tuan mahamura sa atin. Pasara masuli. Jadi bairo, Tangan rumpe masuli dua. Jadi siya kami asuhuton, mula tugurang mau pasatami tuhamu, dongat tuhunami dia pada detikyon, ima pumanta na buluni tugas si Mamora. Jadi suang sore nang hamu, iboto namin ang buru nami, dot ibebere ni punguan. Sun kami jongjong sian bonan hasuhuton madok molate ro tuhamuna doat tubuh nami radang terbaik kami tupa ulaunon monoso alanya kapangunuhanmu akan doat tubuh nami baik naso masuk itu mata dia para ditikyon lumulhina nasada hita di tonga-tonga ni punguan jadi Allah jabar libur pada iya aon warisan jangan arisan ya Allah warisan Satu lagi. Mana seperti mana lu? Arisan kumpulkan yang kedua. Saya dong. Aduh, lu menangjo. Oh jabar libur gua. Arisan. Oh jadi turian. Kau jabar di mana lu? Iya, lewat jabar di mana lu? Benar. Bagi dulu ni kan? Tium mah. Mati kau dewa. Ay bono ko apa? Oh lah. Hidup. Lihat seperti buru. Bere. Mana lu boru bere babere. Ini Allah. Seperti purba. Dewa taraja. Oh dewa taraja. Boru bere babere. Dia. Lapi ini. Along lo. Hidup orang benang. Hidup. Seperti. Oh purba. Lain. Kamu purba. Hidup. Jalan. Hidup. Jadi namanya penampu ni modal. Alah. Dulu.
Ay, sabarido, sabarido. Hola.